Yes, reka nongere mbifurize amahoro n'imigisha, reka nongere mbifurize kumererwa neza nshuti bavanywe muryango mugari wa TV Duniani Kote. Tugarutse hano rero muri studio ku tariki ya 28 z'ukwezi kwa 11 2025 tugarukanye icyitwa update zuje byinshi cyane ni ku mirongo itukura. Igihugu cy'u Burundi gikomeje kugenda kijya mu bibazo byinshi cyane. Benshi baribaza bati rero page nyinshi zikomeje kuramburwa ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi cyane zujemo imirongo itukura biri guterwa n'iki? Bamwe bati ni ishyaka rya CNDD-FDD, abandi bati nyamuneka abaturage batoye nabi ku ruhande rwabo. Ariko ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi nabwiza ukuri ko ibyacyo bikomeje kuba ikibazo, ndetse kandi bikaba agaterera nzamba kanyina wa nzamba. Uko umunsi ugenda uzaza undi, aho kugira ngo hagire ibikemuka cyangwa se ibintu bigende neza ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ahubwo ibibazo bikomeje kugenda biba ibibazo n'akatari ibibazo. Turaza kwikoza rero ku ruhande rwa situation y'igihugu cy'u Burundi na FDNB ku mirwano ikomeye cyane iri kubera muri Kivu ya ruguru ndetse kandi no muri Kivu y'amajyepfo. Igisirikare cy'u Burundi FDNB ngo ni mu bugambanyi bukomeye. Ibi rero biraza gushyirwa kuri nde? Birashyirwa kuri Evariste Ndayishimiye cyangwa birashyirwa ku basirikare b'igisirikare cy'u Burundi boherejwe muri operation Simusiga, operation Karundura ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbere na mbere ariko narinjira mu nkuru ndani ndagira ngo mbanze suze abakunzi bacu badukurikira bari Rwanda, abari mu majyepfo, abari mu majyaruguru, abari burengerazuba, iburasirazuba. Kude chapeau kuri mwebwe mudukurikira muri mu mujyi wa Kigali, twongeye kubifuriza amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani. Ni mu gihe kandi dusuza abakunzi bacu badukurikirana bari mu gihugu cy'u Burundi, Bujumbura mumeze mute, Cibitoke mumeze mute rwose, hariya za Kibuye mu mujyi wa Bujumbura, abadukurikira bari Rumonge, abadukurikira bari Makamba, hari abadukurikira bari za Cankuzo, hari abadukurikira bari mu bice bitandukanye za Ruyigi, hari abadukurikirana bari za Kirundo. Aba ni abarundi ndabashuje ndabifurize kumererwa neza, amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani bigumane namwe. Ni mu gihe kandi nsuza abakunzi bacu badukurikirana bari Uganda, Kampala mumeze mute mwebwe mudukurikira muri Tanzania za Mombasa, rwose twabakunda cyane. Turagusuza kandi badukurikira bari Kenya mu byiciro byinshi, abato n'abakuru, by'umwihariko muri Nairobi mumeze mute turasuza rero abadukurikira bari hanze Afurika y'Iburasirazuba, tutagiye kubarondora bose ni abantu benshi. Abadukurikira bari hanze Afurika y'Iburasirazuba, hari abari South Africa, bari Malawi, Mozambique bariyo, hari abadukurikirana bari hanze Afurika ku mugani Burayi, mu Bwongereza, mu Faransa, mu Bubiligi, mu Budage, Australia mumeze mute? Kude chapeau rwose, amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani bigume mu mitima yanyu. Abadukurikirana bari muri Leta Zunze za Amerika mu byiciro byinshi, mu bice byinshi bitandukanye, hari abari New York, hari abari za Miami, hari abadukurikirana bari muri leta nyinshi zitandukanye zari muri Leta Zunze za Amerika, hari abadukurikirana bari za Canada mumeze mute turasuza cyane rwose, tubifurije amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani, ari nako tunajyana n'abari muri Aziya mumeze mute? Mu Bushinwa mumeze mute? Abari Oman, Qatar, Kude chapeau turabakunda cyane. Niyo mpamvu tugarutse mu nkuru zidasanzwe, niyo mpamvu tugarukanye byinshi cyane utasanga ahandi uretse hano kuri TV Duniani Kote. Amakuru adasanzwe rero tugarukanye nayo, ishyaka rya CNDD-FDD ibyaryo rikomeje kugenda biba ibibazo, ibyaryo bikomeje kugenda bizambazamba. Ishyaka rya CNDD-FDD rikomeje kugaragaramo agaterera nzamba kanyina wa nzamba, mwene nzamba Perezida Evariste Ndayishimiye. Benshi baribaza bati se ibi bintu bikomeje kugenda bimubaho biraza kurangira gute? Amakuru angeze aka kanya, Ndigabo Jemuve, uyu nguyu rwose ngo amaze gutabwa muri yombi. Uyu nguyu yabarizwaga mu ishyaka rya CNDD-FDD, turaza kubabwira inshingano yari afite. Turagaruka kandi ku ruhande rw'ishyaka rya CNDD-FDD bivugwa ndetse kandi byemezwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye hari impinduka yashyizeho hagati mu ishyaka rya CNDD-FDD. Izo mpinduka ni zije gukora iki hagati mu ishyaka rya CNDD-FDD. Turagaruka kandi nanone ku bwicanyi bwaciye ibintu ndetse no guca ibintu bwaciye igikuba icyitwa Abanyamurenge mu gihugu cy'u Burundi. Bakomeje kwicwa umunsi ku munsi, benshi bari tubyitso, abandi bakitwa ngo n'abagambanyi.
n'abanyamurenge bakomeje kurenganirwa ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Benshi turibaza bati ese nubwo tuza muri studio tukabivugaho cyangwa se nubwo tubigarukaho umunsi ku munsi, igisubizo cy'abanyamurenge ko bikomeje gukorwa, imiryango mpuzamahanga irebera ko bikomeje gukorwa, benshi mu bakwiye kuba bakemura ibibazo bakomeje kurebera igisubizo cy'ibibazo bikomeje kugaragara mu gihugu cy'u Burundi kiraza kuba ikihe. Ni mu gihe kandi bamwe mu baturage batuye mu bice nka Kirundo ndetse n'abatuye za Makamba, abatuye za Rumonge, abenshi muri bo imbonerakure zikomeje kugenda mu masaha n'ijoro zikabafata zikabata muri yombi. Aba benshi mu bakomeje gutabwa muri yombi bikavuga yuko hari n'abagira gutya rwose bakabanyorosha cyangwa se bakabica, bikaba biri guterwa nuko ngo abenshi muri bo bakomeje kubita ngo n'abagambanyi bari gukorana n'umwanzi, cyane cyane abanzi babashinze gukorana nabo ngo nabari hafi ngo y'umutwe wa Red Tabara, cyane bizwi ko urwanya leta y'igihugu cy'u Burundi. Ni umutwe wa Red Tabara urwanya leta y'igihugu cy'u Burundi ndetse kandi ubigaragaza mu ishusho fatizo y'ibikorwa byinshi bitandukanye. Navuga yuko uko umunsi ugenda uzaza undi mu gihugu cy'u Burundi, ibintu bikomeje kugenda biba ikibazo ndetse kandi ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane, ndetse kandi uko bikomera niko bikomeretsa buri muntu wese ukomeje kugaragara mu gihugu cy'u Burundi. Benshi bibaza bati rero ibi bintu biraza gukemurwa gute, igisubizo cyabyo kiraza kuba ikihe, ibintu byabuze gica muri rusange. Turagaruka ku witwa General Prime Niyongabo, umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Hari byinshi biri kumuvugwaho, hari byinshi biri kugenda bigarukaho. Benshi bati Evariste Ndayishimiye yamushyize mu gitabo cy'abagambanyi. Ese niba yaramushyize mu gitabo cy'abagambanyi mu gihugu cy'u Burundi, yaba akiyoboye gute cyangwa se yaba akiyoboye ingabo z'igihugu cy'u Burundi gute? Benshi bakavuga bati yego wenda byanashoboka, batari ko se koko tubihereze amanota 100% yuko koko uyu mugabo yaba yarashyize mu gitabo cy'abagambanyi. Oya, ibi byose turabigarukaho, tubisesengure, tubitongomore tutagamije guserereza. Nagiye mbabwira nti ibyacu ni ukuri kandi ukuri gushingiye ku kuri, ukuri gushingiye ku makuru mpamo, amakuru mpamo afite n'ibimenyetso bigaragara. Niyo mpamvu bamubwira ni wowe udafite icyitwa groupe yacu, andika nimero 0758587072 maze ubundi nanjye mukubite muri groupe rwose, byinshi byimbitse byeruye byuje amakuru adasanzwe utasanga handi uretse hano kuri TV Duniani Kote, bijya bikugeraho ndetse kandi n'ibimenyetso nyabyo ku makuru tuba twabonye, tuba twatohoje ku mboni zacu ndetse kandi n'inshuti z'agatasohoka ziri muri ndani ya ndani mu gihugu cy'u Burundi, zitudondosha ku makuru adasanzwe, amakuru agiye abageraho muri rusange. Tuko pamoja rero bakunzi ba TV Duniani Kote, ayandi makuru agezweho aka kanya mu bikomeje kugenda bigaragara mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Icyitwa abasirikare b'abarundi ba FDNB bakomeje guhura n'ibibazo bikomeye cyane, bakomeje guhura n'akaga gakomeye cyane. N'abasirikare b'igisirikare cya FDNB amuneka FDNB, abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi bakomeje guhura n'ibibazo bikomeye cyane. N'abasirikare ba FDNB uko umunsi ugenda uzaza undi bakomeje guhura n'ibibazo bikomeye cyane. Benshi baribaza bati rero ibi bibazo bikomeje kugenda bigaragara, ibibazo bikomeje kugenda bigaruka mu gihugu cy'u Burundi, biraza gukemurwa gute, biraza kurangira gute? Bikaba agaterera nzamba ka nyina wa nzamba mwene nzamba, Perezida Evariste Ndayishimiye ukomeje gushinzwa ibi bibazo. Ku munsi w'ejo nari ndimo ndababwira abasirikare bisubiranyemo hariya za Kalungwe ku nkengero z'ikiyaga cya Tanganyika. Ku munsi w'ejo bundi mbabwira ukubadirisha cyangwa se guhinduranya abasirikare ba FDNB bari gukurwa mu misozi ya za Runingo, abandi bakurwa za Kiriba, hakazanwa abahibu Special Force ba FARDC. Nagiye mbadondosha mbabwira amakuru y'ibiri kugaragara mu misozi ya za Mwenga, imirwano ikomeye cyane ikomeje kuberayo, abarundi bagashinzwa kugambanara igisirikare cya FRDC nayo ikashinzwe n'igisirikare cy'u Burundi yuko ngo abarundi ari bo muri operation bari gushyirwa ku mirongo njyarupfu. Ubwo ngubwo navuga yuko ari bya bice twita ngo ni risk zone operation, cyane cyane iyo igisirikare cya FRDC cyatatswe usanga ngo abarundi ari bo bagirwa kwigira imbere. Ariko nanone ngo wazarendo n'abasirikare ba FRDC bo bashinza Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo kubanga amafaranga menshi yagakwiye kuba supportinga igisirikare cya FRDC,
ngo amenshi yigira mu ikofi y'abasirikare ba FDNB, ariko natwe bikatubana ikibazo gikomeye cyane tukibaza tuti rero niba koko ayo mafaranga ahabwa igisirikare cy'u Burundi, kuki bamwe mu basirikare b'Abarundi bavuga yuko ngo abasirikare babagwa ku rugamba indishyi z'akababaro bategereza amaso agahora mu kirere, niba ngo abasirikare bakomerekera ku rugamba no kubavuza ubwabyo baguye muri Kongo ngo habanza kubaho negotiation about this situation. Ibi rero bikagenda byibazwaho cyane, bikaba n'ikibazo gikomeye uko umunsi ugenda uzaza, ndetse kandi bikagenda biteza inkeke ku rwego ruri hejuru. Nk'ubu igisirikare cy'u Burundi hari icyitwa deployment cyangwa se kuzana abasirikare mu bice byinshi bitandukanye byano muri Fizi. Hari abasirikare bagiye bazanwa mu misozi ya za Baraka, hari abagiye bazanwa mu misozi ya za Karemberembe. Twagiye tubona abasirikare bajyanwa muri ya misozi ya za Kingwengwe, tugenda tubona abasirikare bajyanwa muri ya misozi ya za Milanga, tugenda tubona abasirikare bazanwa muri ya misozi ya Zanduba. Hamaze iminsi hari imirwano muri za Mwenga, ahangaha n'ama 23 yamaze kwibikaho, ariko cyane kubona urugamba mu buryo bwo guhatana cyane ku gisirikare cy'u Burundi n'uruhande rw'umutwe wa 23. Igisirikare cy'u Burundi cyongeye kugaragara muri operation cyataka mu buryo bwimbitse cyangwa bweruye, ibi bintu bigakomeza kugenda biba ikibazo ku rwego rudasanzwe. Iki ni ikibazo gira kidasanzwe, aho igisirikare cy'u Burundi uko gishinzwe kutataka cyangwa se uko gishinzwa kugaragaza intege nkeya ku rugamba, niko igisirikare cy'u Burundi cyo kivuga yuko ngo impamvu ibi byose biri kuvugwa n'igisirikare cya FARDC ngo nuko nabo ubwabo bazwiho ngo ko ari abanyanyendeye nkeya, ariko nanone igisirikare cy'u Burundi cyo kikavuga yuko ngo ntacyo batakoze ngo bahatane, ntacyo batakoze ngo barwane. Bikagenda rero biteza inkeke ku rwego ruri hejuru, birateza inkeke ku rwego ruri hejuru, bikomeje no gutera agahinda abantu benshi cyane bakomeje kurebera abasirikare b'Abarundi bari ku rugamba hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo kubikomeje kugenda biberayo. Izi nkuru rero ndetse kandi zimbitse zeruye ku bijyanye na situation ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi ndetse na situation ku ruhande rw'abafatanya bikorwa babo, gikomeje kugenda kiba ihurizo ndetse kandi kiba n'ikibazo ku rwego rudasanzwe. Ayandi makuru rero agezweho, turagaruka mu misozi yahariye muri Kivu ya ruguru, turinjira mu misozi yo mu kiwanja cya Rushuru, tukubwire ibyo abasirikare ba FARDC bakomeje guhura nabyo, cyane cyane za Wazalendo zagiye zoherezwa muri biriya bice. Hara mu kiwanja cya Rushuru mu misozi ya za Katare, aba Wazalendo bakomeje kugenda bafatwa uko umunsi ugenda uzaza undi. Aba FDL barafatwa, nk'ubu ngubu biravuga yuko hariya za Katare no mu misozi yegereye harita za Rwamarehe, icyitwa aba Wazalendo nibuza bagira kuri 16 n'icyitwa aba FDL bagira kuri 7 bafashwe miri n'umutwe wa 23. Nyuma y'uko umutwe wa 23 ukomeje kugenda ukorana na societe civile mu rwego rwo kumenya amakuru ya bamwe mu bakomeje kugenda bacengera mu bice 23 irimo, bakaza gutata ndetse kandi bakaza gutata bakoranye n'abaturage batuye muri ibyo bice. Ibi kandi bikavuga yuko bamwe mu baturage bagerageza gutanga amakuru batuye mu bice 23 irimo cyangwa yigaruriye, ngo nabahawe amafaranga n'uruhande rwa leta Kinshasa ngo mwibanga rikomeye, ngo buriya nk'abaturage batuye mu misozi ya za Nyiragongo, abaturage batuye za Masisi, hari abatuye za Rushuru, hari abatuye za Rubero, hari abatuye mu misozi ya za Sud Kivu za Bukavu, hariya bakomeje gukorana n'icyitwa FARDC ndetse kandi leta Kinshasa. Aba bakajyana amakuru bakayahereza bamwe mu bantu, rero aya makuru agasakazwa mu buryo bumwe cyangwa se ibundi. Ibi rero bikagenda biteza ikibazo ku buryo ngo aduyi ku ruhande rw'umutwe wa 23 akomeje kugenda agaragara mu bice byose uyu mutwe ubarizwamo. Nubwo uyu mutwe ngo ntacyo utagira kugira ngo wigishe abaturage, ubereke umurongo fatizo cyangwa se umurongo ngenderwaho w'ibyo bakora cyangwa se bategura mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ariko ubona yuko ibintu biri guteza ikibazo ndetse kandi biri guteza n'inkeke uko umunsi ugenda uza haza undi muri rusange. Ni ibibazo bikomeye cyane rero ubona yuko bikomeje kugenda byibazwaho cyane, ni ibibazo bikomeye cyane ubona yuko bikomeje kugenda biba ikibazo gikomeye ndetse kandi gikomeje no kugenda kiba ihurizo ku rwego rudasanzwe uko umunsi ugenda uza haza undi muri rusange.
nyamuneka rero ndababwiza ukuri ko ibintu bikomeje kuba ikibazo gikomeye, ndetse kandi ndababwiza ukuri ko ibintu bikomeje kuzamba, bikomeje kuba agatereranzamba kanyina wa nzamba. Ariko nanone hari ibice umutwe wa M23 wigaruriye, ibi nabyo turaza kubyinjiramo muri teritwari ya Walikale, nza kubabwira operasiyo zakozwe zite. Turaza kwinjira rero no mu misozi y'Irubero, aho biri kuvuga yuko bamwe mu baturage bari gushinja icyama cy'umutwe wa M23 ngo kubatererana bakarekera aba FDLR n'abasirikare ba FARDC bimwe mu bice, abo ba FDLR bakabyinjiramo bagakora ibikorwa by'ubunyamaswa birimo ibikorwa by'ubwicanyi uko umunsi ugenda uza haza undi muri rusange. Reka mbifurize rero kumererwa neza, kandi mbifuriza kumererwa neza amakuru kandi nanone atugeza aka kanya yimbitse kandi yeruye. Ubu igisirikare cy'u Burundi ndetse kandi na leta y'igihugu cy'u Burundi bakomeje gushinza umugabo witwa Mbayahaga nyamuneka Mbayahaga, bajya bavuga bati iso nta kwanga kwita nabi. Uyu mugabo witwa Mbayahaga mwagiye mumwumva mu magambo menshi, ndetse mugenda munamubona ku marezo sosiyo atandukanye agenda avuga amagambo ku gihugu cy'u Rwanda, agenda agira byinshi atangaza kuri nyakubahwa Perezida Paul Kagame, ndetse no kuri situasiyo mu gihugu cy'u Rwanda abeshya. Uyu rero Mbayahaga biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko yashyizwe mu cyiciro cye mu bantu mu gihugu cy'u Burundi bashobora kuba bari gukorana ngo nimwe mu mitwe yitwaje intwaro irwanya leta y'igihugu cy'u Burundi. Ariko ngo uyu Mbayahaga akaba akomeje kugenda atekerezwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kuko biravuga yuko uyu Mbayahaga igice arimo aka kanya arafunga kandi azira yuko ngo hari zimwe muri ripoti bari bamuhaye agomba kujya kuripotinga ku kinyamakuru kimwe ajya kunda kugaragaraho hari mu gihugu cy'u Burundi, ngo ripoti akaza kuzitanga nabi, abogamira cyane ngo ku ruhande rw'igihugu kimwe cyane muri Afurika y'Iburasirazuba nari buze kugarukaho. Rero ibi byamuteje ikibazo, ndetse kandi ibi byabaye ngo bamutega umutego w'amagambo ari buze kuvuga ntiyayavuga, ahubwo agaruka ku isayidi y'ibyo we atekereza kandi ngo abiripotinga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Bikavuga yuko rero ngo uyu mugabo witwa Mbayahaga nyamuneka ukomeje kugenda wibasira igihugu cy'u Rwanda, ibye byabaye agatereranzamba kanyina wa nzamba. Inkuru ya Mbayahaga yangezeho ku munsi w'ejo, ndavuga ni inkuru reka nyitekerezeho, cyangwa se mbanze nibagize abantu bari mu gihugu cy'u Burundi nibaza kundondosha amakuru turaza kubyinjiramo tuze kumenya uko situasiyo ihagaze. Ariko nanone hakaba hari andi makuru agira ati ku ruhande rw'abaturage bavuka i Makamba mu nkengero zihuza igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, abaturage batuye Rumonge ndetse kandi n'abatuye za Makamba n'abatuye mu mujyi wa Bujumbura bari gushinzwa gukorana bya hafi n'icyitwa M23 ndetse kandi n'icyitwa Red Tabara. Ni igihugu cy'u Burundi rero, ni igihugu cy'u Burundi imbonerakure zikomeje kwirara mu baturage zigakora ibisa nk'ihohoterwa nyamuneka. Ibi rero biraza kurangira gute ko uko umunsi ugenda uzahaza undi, ariko bifata ishusho yihariye kandi ishusho yihariye cyane iri kubangamira cyane societe civile y'igihugu cy'u Burundi. Ni igihugu cy'u Burundi gikomeje kuvuga kiti twebwe ibi bintu ntago turi buze kubyihanganira, nubwo abaturage benshi bakomeje gutabwa muri yombi abandi bagahanwa uko umunsi ugenda uzahaza undi, batari ko ikigenderwaho n'ingengabitekerezo y'ivanguramoko ikomeje kugenda iyogoza igihugu cy'u Burundi. Ni mu gihe kandi turi buze kwikoza kuri situasiyo idasanzwe. Ishyaka rya CNDD-FDD rero aka kanya turi kuvugana, ishyaka rya CNDD-FDD hari abanyepolitike bayoboye intara zigera muri 2 bamaze gutabwa muri yombi, turi buze kugarukaho tuze kumenya n'icyatumye aba banyepolitike b'igihugu cy'u Burundi batabwa muri yombi.
ni ibibazo rero ubona yuko bikomeje kugenda byiyongera ndetse kandi bikomeje no kugenda biba ihurizo uko umunsi ugenda uzaza undi. Benshi muri bwebwe rero tukibaza tutise ibi bibazo bikomeje kugenda bigaragara mu gihugu cy'u Burundi biri buze kurangira gute, iherezo ryabyo ni irihe, bigashoberana cyane uko umunsi ugenda uzahaza undi. Ni mu gihe kandi turi buze kugaruka ku zindi situwasiyo zidasanzwe ku ruhande rw'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi nyuma y'uko Evariste Ndayishimiye afata umwanzuro wo gufunga bamwe mu banyepolitike batandukanye nabo turi buze kugarukaho ndetse n'abashinzwe inzego z'umutekano. Abaturage bakomeje kugenda bamaganira kure ibi byemezo bikomeje kugenda bifatwa na Perezida Evariste Ndayishimiye nyuma y'uko Koloneli Bofondore Yaho wahoze ari umuyobozi wa polisi mu cyahoze ari intara ya Ngozi atawe muri yombi agasimburwa n'uwitwa Jean Bosco Niyonsenga. Uyu nguyu akaba afite ipeti rya liyetona. Benshi mu gihugu cy'u Burundi bakomeje kuvuga bati twebwe ntago Ndore Yaho niba koko ibyo bikorwa byo kuba yaracuruje ikahwa ayohereza mu gihugu cy'u Rwanda akaba yarashakaga amafaranga ndetse kandi bikavuga yuko uyu Koloneli Ndore Yaho yari afite icyitwa imfubyi arera mu gihugu cy'u Burundi zaryaga kuri ayo mafaranga niba n'ibyo bicuruzwa bicuruzaga abyohereza mu gihugu cy'u Rwanda ntago yagakwiye kuba abizira. Ibi rero Perezida Evariste Ndayishimiye ntabikozwe wasimbuye Koloneli Ndore Yaho uyu witwa Liyetona Jean Bosco Niyonsenga. Nyamuneka Jean Bosco Niyonsenga, urwego rw'ubutasi CNR rw'igihugu cy'u Burundi rwamaze gutangaza yuko uyu mugabo nawe amakuru y'ubutasi yamaze kuvugwa ndetse kandi yamaze kujya ahagaragara nuko nawe ngafite uruhare mu kwifatanya n'icyitwa Red Tabara irwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi. Ni mu gihe kandi tukiri ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi mu bice byinshi bitandukanye, uru rwego rw'ubutasi rw'igihugu cy'u Burundi rukomeje kugenda rufata abantu benshi cyane. Abenshi muri bo rero biravuga yuko hashingirwa ku gukurura amakuru ashingiye kuri za mudasobwa zabo bakoresha, imbuga nkoranyambaga bakoresha, amatelefoni yabo bakoresha, hagasangwa hari bimwe mu bikorwa bitandukanye by'ihererekanya amakuru cyane ku bijyanye n'ibyo ishyaka rya CNDD-FDD n'iby'igisirikare cya FDNB n'izindi nzego z'umutekano z'igihugu cy'u Burundi bategura biri gutangazwa ndetse kandi biri gushyirwa hanze na bano benshi bakomeje gutabwa muri yombi. Ariko ibi nubwo bikomeje kugenda biba, abaturage mu gihugu cy'u Burundi abenshi muri bo bakomeje kuvuga yuko bababajwe bikomeye cyane no kuba ngo abanyamurenge bari guhungira ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Abenshi muri bo bari kugira gutya bakicwa, abandi bagafungwa, bakanafungwa namwe mu Barundi babacumbikira mu buryo ngo butemewe. Biravuga yuko rero ibi bintu bikomeje kugenda biteza akaga ndetse kandi bikaba n'ikibazo ku rwego ruri hejuru ndetse kandi ukabona yuko ibi byose nibikomeje kugenda bizambazama mu gihugu cy'u Burundi biraza guteza ihurizo ku rwego rudasanzwe. Kwikubitira rero nyuma yuko n'ubundi butegetsi bw'igihugu cy'u Burundi bukomeje kwikanga icyitwa Red Tabara, biravuga yuko mu gihugu cy'u Burundi ubu uduce twinshi cyane cyane iriya misozi y'Irumonge nyuma yo gutabwa muri yombi ko abaturage benshi mu ntara ya Rumonge, mu bice bya Makamba, mu misozi ya za Kinyinja, mu misozi ya za Ruyigi, Cankuzo, muri Muyinga, Kirundo, za Ngozi, za Cibitoke hariya mu Bujumbura ndetse za Bubanza, biravugwa yuko deployment karabutaka ku ruhande rw'imbonerakure ndetse kandi no ku ruhande rw'igisirikare cya FDNB zikomeje kugenda ziyongera. Ni igihugu cy'u Burundi gikomeje kwikanga icyitwa umutekano mukeya ndetse kandi bikavuga yuko uko umunsi ugenda uzaza undi ibi byose bikomeje kugenda bigaragarwaho n'uruhande rw'inzego z'umutekano z'igihugu cy'u Burundi zikomeje kwikanga yuko mu gihugu cy'u Burundi ibintu bishobora kuba byazamba ndetse kandi ibintu bishobora kuba byakomera cyane ukurikije buryo ki situation ihagaze muri rusange. Ni mu gihe kandi mu yandi makuru kubikomeje kugenda bigaragara ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi biri kuvugwa ndetse kandi biri kwemezwa yuko amakuru ashingiye ku bikorwa byinshi bikomeje kugenda bigaragara ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Amakuru angeze aka kanya biravugwa yuko leta y'igihugu cy'u Burundi ndetse kandi no ku ruhande rw'abafatanya
bikorwa byo ku ruhande rw'abafatanyabikorwa ba leta y'igihugu cy'u Burundi, cyane cyane abafite uruhare mu bikorwa bitandukanye bagira inyungu zikomeye cyane ku ruhande rwa leta y'igihugu cy'u Burundi, cyane bivuga yuko nyuma yuko FDLR igize uruhare mu gufatanya cyane na leta y'igihugu cy'u Burundi, biravuga yuko rero nubwo hari ubufatanye hagati ya leta y'igihugu cy'u Burundi ndetse kandi na leta y'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ni FDLR ngikomeje guteza inkeke ku rwego ruri hejuru, kuko nk'ubu biravuga yuko hari n'inama iri gutegurwa mu gihugu cy'u Burundi igiye kwiga ku kureba hamwe buryo ki niba FDLR yakomeza gushyigikirwa na leta y'igihugu cy'u Burundi, cyangwa se imikoranire hagati ya leta y'igihugu cy'u Burundi ndetse kandi hagati ya leta y'igihugu cy'u Burundi ndetse ni FDLR yahagarara, nk'uko amakuru akomeje kugenda atangazwa. Ubona yuko ibintu byakomenetse kandi bikomeje kugenda biba ihurizo uko umunsi ugenda uzahaza undi. Ni igihugu cy'u Burundi rero aka kanya kirimo ihurizo ridasanzwe, ngira ngo amakuru yo turi kugenda tuyacamo, ngira ngo ababyumva neza murumva ko no kwibata ariho utujojoba, ariko aya makuru muba mugomba kuyagezwaho mu budasa kandi bwimbitse kandi bweruye. Ari nayo mpamvu bangusaba ni wowe utarakora subscribe, utarakora like, share, comment, aho bigenda neza naho bitagenda neza ukatubwira uri guhomba. Biravuga yuko rero uwitwa generali rwose Prime Niyongabo, uyu nguyu rwose umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Burundi, biravuga yuko atari kumvikana cyane na bamwe mu basirikare boherejwe ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Biraterwa nuko zimwe mu ngingo nyinshi bamwe mu basirikare boherejwe ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ingingo nyinshi zikomeje kugenda zigaragara. Biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko bamwe mu basirikare boherejwe ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ngo hari amafaranga bari bemerewe kuzakirwa ku makonti y'imiryango yabo akazabafasha, ndetse kandi aya mafaranga akazagira uruhare mu gufasha imiryango ya bano mu basirikare boherejwe ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ariko ngo bikaba bisa neza na misiyo z'abasirikare b'abarundi bagiye bahabwa berekezo za Somalia no mu bindi bihugu bitandukanye, bazaho kugira ngo bahabwe indishyi y'akababaro ku bapfushije, bazeho kugira ngo bahabwe indishyi y'akababaro ku bapfushije, ngo ahubwo bikagaragara yuko uruhare rwa leta y'igihugu cy'u Burundi ndetse kandi n'igisirikare cy'u Burundi ngo ahubwo rwagiye rugaragara yuko leta y'igihugu cy'u Burundi yakomeje kugenda igaragaza yuko rwose idashaka na gatoya umusirikare n'umwe uvuga yuko hari amafaranga leta y'igihugu cy'u Burundi mugomba. Ibi kandi bikaba bikomeje kugenda biteza ikibazo uko umunsi ugenda uzaza undi, bikanatangaza abantu benshi bibaza bati se leta y'igihugu cy'u Burundi nibikomeza gutya iherezo ryayo rizabirihe? Ibi rero ni ibibazo ubona yuko bikomeje kugenda bizambaza amanitse kandi bikomeje no kugenda biba ikibazo uko umunsi ugenda uzahaza undi. Leta y'igihugu cy'u Burundi rero abaturage bayo barayishinza yuko bamwe mu basirikare boherejwe hariya kuri buriya butaka abapfuye imiryango yabo iracyabaza indishyi y'akababaro, ndetse kandi bikavuga yuko na bamwe mu boherejwe bavuga yuko bazajya bahambwa agahimbaza musyi bategereje amaso agahera mu kirere. Ibyo rero ni ibibazo bikomeje kugenda bigaragara mu gihugu cy'u Burundi, ubona yuko nibikomeza kugenda byiganza cyane, ndetse kandi abaturage bakomeza kugenda babigaragaza nk'ibibazo bikomeye bizateza ikibazo ku rwego rudasanzwe ndetse kandi ku rwego ruri hejuru. Ni ibibazo rero mu gihugu cy'u Burundi bikomeje kugenda byiyongera. Ubwo ni situation ku ruhande rw'abasirikare boherejwe kuri buriya butaka bwo mu Burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, bemerewe indishyi y'akababaro agahimbaza musyi, bakaba barategereza amaso agahera mu kirere. Ni ibibazo byinshi bitandukanye bishingiye ku mutekano, politike na diplomasi ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ishyaka rya CNDD-FDD ibibazo byabyo ryo rikomeje kugenda byongera. Muri rusange urabona yuko igihugu cy'u Burundi cyugarijwe kandi gikomerewe, ndetse kandi ukabona yuko nibikomeza bizateza ikibazo ku rwego ruri hejuru. Reka mbifurize rero amahoro n'imigisha. Amakuru adasanzwe turaza kugaruka ku busesenguzi budasanzwe mu makuru tuze kugarukaho, tuze kubabwira ishyaka rya CNDD-FDD biri kuvuga yuko hari bamwe mu banyepolitike batawe muri yombi ndetse kandi abandi bagakurwa ku butegetsi. Tuze kumenya ese niki kibyihishe inyuma, ese biri guterwa n'iki ko ibibazo bikomeje kugenda byongera ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Murakoze cyane.